teklok men ke itum alidar atum si kecok cek latum anak rat atum ke mesen usi itum pupula la kecok tadu kecok cek tadu akhirnya itum alidar atum kan komat lo kangwai la ke rat atum si kangwai rat atum ke tek pen kacini kantung ke pen ajo rat aki ong penang anatum aot adur kahin no penajo poisa tangkal long lo te chok lo ukamatha epok si ke kangkrang nanji ukamatha chodun long nanji walam hang da chodun long leku ulasana kaning je penapot itu election hot ake me muni depan invite kedet la penajo itu nam aki sum kolom isi bangge aku hala baru rat atum akahe no muni tu mansi ingwai lo ke tekhe muni tu si ingwai lo setakat do me mate kahe no pet ki kalila ta ante hala kahe no pet atum sita ba kahe no atum sita arlen ke thi nang mandet pen alang litung poisa tangka ta dolo ante rat atum fan kapacin ni dia kam ko pilo claim klede rada tung afan pacini nete kethana bang avete rada tung chini ne la ture kitab lam tato kethana bang avele the kraima mune te tukku kethana bang donang ji lahel dasi kethana bang avedet pen ajok si rada tung chini ne det Vâng, chúng ta lưu bom luôn. no anta lu bom lo ai kethana bang kapa veke la leader de melo kente election pen ke haya tu melo kente la tum si ke thanan dia tum lo non ke election pen ke haya tum bang ke than the alam ni tum bang ke putu a ho alam sita la bang ning je det lo te rada tum aning oi lagi hot nang pidun de ji la bot than de det pachini ne det nang ji pusi ma tha turong aning oi lak na sita muni tum ke aning aki misen kama thaji bang ke bang aning oi lak na pule li ka tha kama nang jiga li arnisi ni ni ani oi lak jemen de setahala bang so ka chini hala tum chini tho bom lo te o joma lida aprang na ni je lam ga hok lo ko ani chi ru ji le hala a hok lam than lo te la silake la ke than ke ja tum si ke than ni alam ni tum than the det pen a jok si ake leader ake me da invite ke det leader kami ake me invite ke det pen o pot si ilitum akisum polo itum ko po son se akisum ko non ne li matha congress la pen bjp itum hil ahut helo itum kisum nei le congress tu kachariya jir ding pik lo 1952 pen mata congress tum se chari lo harokres kebra hokebra hini aningkan pen congress tum se chari lo la pen harokres kebra hokebra hini aningkan pen harokres kebra Troxy kebra troxy aning kanan 77 ani 77 lone 75 aning kanan ne kali 75 kali lo 75 aprang lo 71 malong 72 malong aning kan an ke kongres jari lo 20 hala 52 pelote 72 lote 20 years lo bodi ning kan in koi hala puta jari lo la pen la fidet ke Jonata Party itu ningkan foda pleng clear ko blatung ngacari ningkan fo pleng clear chok lone fi lapura ben ningkan der ke bag lone pilone arko je bhag sei lo lake Jonata Party itu lo setala ta national party itu national party itu ai la det pe ako congress nang hai chule lo congress ako 1986 an Farukres kebra trokner kebra Trok aningkan anke aku kongres ki hai chule lo kongres tu si chari lo ange Harukres kebra trok aningkan pen ke la ke ASDC regional party atum si chari lo regional party ka chari un hot ilitum aning dog deno alang litum hoda bangge jerso me muchak pule ilitum pu nang kok ni la bangge jerso me muchak karbia to man ale do muchak inglong arat tumhan ali du mucak
ali dumujot teklong si la Bongo Sena tu CPI ML a join nang tim joy si la ASDC tu pan pi phuk lo la par ke non itum teklong prong lo non apike Congress nang le thule lo ningkan kret rock Congress tu nang cari lo ningkan kret rock le ningkan kret po nang cari lo an par ke BJP non BJP ningkan kepak dam tang lo la angge la Congress ke do un hut nang litum matha ison bang hala Horsing Inti Minister Hill Area Department Minister ke do un hut alang li BDO atum officer atum CM atum phanta ha dispute Assam Secretariat along si hang kontudet iti pada konsi order ke PTT alang lima thalo Karbiang Long ini si control tip lo kusi mathalo sita Karbiang Long ka control ke Horsing Intile ka control kali lo Assam government se ka control lo alang li Hill Area Minister kusita Assam Minister ke di Sixth Schedule arlole ke do kalidet ke di Assam area Hill Area Minister ke outside Sixth Schedule hunit lake Sixth Schedule long ke elong ke tok anta dutu je Hill Area Minister anta akam abi kita ke tok du Sixth Schedule long kaselam unhut la non Sixth Schedule long kali hala kaselam unhut Constituent Assembly debates along abut hala da la buana ta ke tok du akhema Minister Cabinet Minister Assam Cabinet Minister ke lake council along ajak kong abik pula. Seta Horsing Inti abang ke BDO tu mata hang kon tu eti lo ke. Lamat abinong ke Horsing Inti abang kamata ne Karbiang pod ne Sikidul area amunit arideng si dolo Sikidul power along si dolo kusi mathala hai. Seta kali lage Assam Cabinet Minister of Powers si a power pondet le so ke cheng hala tal an par ke non apian ke lage pon bom no eli tu theklong no non ke master tri pon tu long le det khangjang lo in long arat tom phan sakorian ta pilong le det khangjang lo patta long le patta ta ke che to ma si pitu lap lo non ke la pen kar bia tum si ke long tu the lo long le patta ta la pen ke asa hala 1600 grade 4 lo ne piline asta grade 4 lo ne grade 3 lo ne asta la inglong asusi hala ta komu pusipu la ta non ke council tu la tu pada plung lap ji kusi CM ta ningje thule lo ke di non plung lap po la tu manta la si BJP la pen Congress ke do una hotu ke idi tu ke kisum pen mil sir and then people say hala bang so 1969 and then kan ilitum inglong khai karbi inglong khai apan hemprek ditum apan nang pilo tande people lo hala so hun la leaders ka chikrong tum upia ko lo hala bang so hun hemprek deng gunde det ke deng gunde det athike dharmo alam pena joklo RSS Bongo Sena tu ke dharmo alam ke endam lo arisim si endam lo hala tumbang ke RSS Bongo Sena tumbang ke ili tumpan autonomous state nang pikok lo te ili tu macam kong te tu muncot po siksidu te pantang tu muncot po lage kecil tum ke long lia patta ke long tang anta ke long tu te po sakori anta ke long tu te po dake ke do long lepo pu chinisi la autonomous state kapil long kapil deng det kia pansi ke otam ke hormo lam si otam rong jadi ni antara langsung si gorong malam si paterong lo kan kalang lo la si gorong malam si paterong lo la pen non ilitum APHRC apanta ajha ka tungge lam kaning je hot dharmo alam punang ne si ti tum phanan pu bom la APHRC leader tum ta seta pu ge tum thek lor lo BJP tungge dharmo alam ka ningje lok pensi election ke do andar je pe hai tulo la to mage then sir ini tum hadi 17 March up to 23rd March 2023 itu National Commission dan State Commission itu fan la child labor child
early child marriage, la pen child trafficking, la bang so meeting ki dohud, so awareness ki dohud, halada RSS BJP atum la amit hang atum sila meeting change ko ta la tum si pine kasi motor tar ko la puson sila tum ki clam on tisar kasi totally BJP RSS atum si la higher program tum sila me ka conduct lo pu nami pan verta ng pilomati nili jo la puson jo ang ke dak council la nong sita me wanglo la dak sita me la son si la tum clam on lo ang ke non ki Carbiang long East West Dimasaw on sita me la through the agenda of RSS BJP tumsi la non education department along anta la control kasi ha national commission then inut RSS ali dar si la north is a country not a point at long alang lisi ka control la eight states itamit jostan la sia control la pen RSS Hindu missionary itu arong lut problem la puyo Hindu missionary manela Karbia Hindu panani pudam kali Karbia tu ni Hindu apa he la si hala kecil Hindu missionary tu ne hala tu lut problem wrong beti la puyo la si hala munit tu pan usulai bom lo non tak la Gapenakinan sodo besar hala bini thorom amai la hong hadia thorom amai ahud ake hai horen sing be halada Thorom alam itun ongaria thorom Karbi ongaria mayano lada political alam kening tong kinang sot map mate alam itun thorom amai tiduhut ke alam itun ongaria thorom amai to chithanang jima mate kasorsa lang si halada chithanang posar laga kasorsa alam itun nge neli panang sorsa sete do tik tik mati misen lo he jong si neli panang kasorsa pen lok alam itun ning karong do hotel ata misen di Ninga parong ke misen ni la sini li pana sorsa pen ninga rong ponte la misen alam ni lige opos dundi nang pasorsa nang la son mangi ninga rong lo pe do ke misen alam okay la pe ni sia bang itung kachini na ye bang la lo itung hala dia tiki marot constitution ateng pen dia na constitution ateng pen ili tum man ke do itung pachuhat de la kakli kafe jo atum man ke Japon jasemet ke kichi atum lo nasi halada asap so Christian to mandal ni dam cholo Christian atum ke schedule tribe kalido usela pun ke jokta sedame hala newspaper cutting lo lang thulo hada bange Christian aron ban buthang ka mention abe halada ke to atho bange Article 342 lage haro ke thomra bikepra hini Indian constitution bangke schedule tribe atum apana chapong presidency lada state lo governor phan nangar jupo consul po presidency ko ma akhe tumasi schedule tribe hai so labang so a reservation bate la so akhe phan akimi ingwai jite invite po bakali pusta aban tuhan ali tu mo panso sa kang dang mo di ba ko mentu ni mesi kang dang lo 1950 so apramasi lasi no itum Karbi atuman kipa lu ko puson si ke tia tuma hala bang muti pa meni ladake bhorom ala mabe non jasimet kipa lu da mangela hello ke RSS to mangke schedule tribe asteta sa bang non ilitum inglong asolo schedule tribe hills lo laso asteta ada ko mabangke pawe to si article 341 Indian constitution ateng pen schedule kasih hang thurong puno dalake hala ke chesi ki palu polo itum dhormo ke jala pa hala bang itum lang nam ji kithe ke dinga tum man pen ke dotun kithe ke to matala sini lihin pen chuning ri atima itum ধর্ম men pengon itung je sorsalo nang putol lo setame hala ale ka choy na bangke kopilo intentionally bang arlo di joyala make Christian aron bang ka jika pejo pa ave alama belo bang hala ke che ke biatu make hala itung schedule tribe la so status bang se pa dia ganji kusia ke ma usni di cinida la sila sop aku tanang lihat satu tantu neli ja chini la ko hello la Christian birudhe kaninje ke la Karbi ajaha ka tu phan aning
aning kepulma hala kecil tu mapan kapacik kroy dun dia pan Christian pan papelang seledra kecil tu man pacik kroy dun nang po pan sila ke Christian po alam kapeli dah akhirnya Christian pan le alang litung ke kateng keng kali yang si Christian pan si kateng keng po sonte hala 342 le pawe chudia sita anding so article harobe thomra kikevra hini le pawe chudia sita anding so harobe thomra kikevra isiason pacheplang det nang puaka ma begen tela Christian gomanyong si ST pacheplang nang ni pate pacheplang nang ni no hada 342 long tok dun lama ta chok len la Christian dunge ST kalilo hada ke pa lale Christian bahin Muslim kalilo pa hada tok bende na chok len setah da ka je plan ho bangke 342 pavederra 41 pe du wrong na pu 41 ke doom pu ke hala ke doom pa je plan du na sidul kas pa je plan du na pu alama se hada tok wrong ke ne la sika etek abinong teng keng ke Christian no mangali kateng keng binong ke sidul tribe atau ha sidul athema pe pasi sidul tribe pu ki pulo kateng keng lo tribe pulo te munit akai anke ha Krishno ke tribe ke awi pusi hadak tok tu adlo Bhagavad Gita lo kas si docot pusi tok adlo anke inura Hindu munit ke Krishno bhange kroivik nang po Krishno ke thana lam tu ke kroivik nang po inura Hindu munit ke lasi Krishno bhan kroilo pulutan te la ke tribe ke akhai ke awi puji kroinan kok po karbi do melu pu unelo Khasi banaga mizo dimasa do pu unelo halatum tipunan jike Shudra do wansi pujokan po Shudra akang day si abang amunit atum aklas asreni do posi alang li pujokan po Krishna panyang si ke kroilo punan kante aku Hindu pula te Krishna panyang kroilo po la si hadi non ilitum han haladak pulo je Christian atum ke schedule tribe putok long lik pula hadi anke Christian atum schedule tribe putok long lik pulo tamte Bible long tok nangi la solam athema Bhagavad Gita long ke tok pensi tum Shudra iman lo matidi Hindu tuman Shudra iman dun lo Shudra kang dei ne iman dun lo ke lante Bible long ta tok nangi la si Bible long phalsi ni li ma thatu de tikilo Bible long e putulo Matthäus chapter 24 along anding pi inkoirat clear along anding so thom kep along hadak tok lo mo pir thiki jut arnianta tribe ke do bompo jada tok la pon ye pir thiki jut anda lage itum karbi tribe ke do po lage na naga tribe ta do po Khasi tribe ta do po Dimasa tribe ta do po Rengma tribe ta do po lage Kuki tribe ta do po lage mo pir thiki jut anta Christian man non man ni man menon latu man ta do po ada ki pudo ko all tribes ko ada to all Christian tribe boleh po ni dia ada all tribe do pu sia ada to seta Bhagavad Gita lo dia la avidet pu si pulo ke Krishna je pavidet lo pu ke to muthia da Krishna be puthue la ko lo ne si la bangso a class sreni Brahman Kshatriya Boysho na pen Shudra ke ne si pinchong lo seta nang tum chini nang yi ne le ka pinchong ka di pura nang tum chini nang yi pusi haladan Bhagavad Gita long ke tok duk andeng chapter 4 along andeng pi 3 along na pen andeng so ka cricket hom along pada kon si ke tok duk la si Hindu lagi dunno te la ka tribe ka velu te lor la ka caste je plan pek nan po ke phobat dia bangge la Hindu ki dun to bang se phobat ji la pule pudam lo te kalau Hindu punya cipu dun tu hadi sita ning mesen ala eson bangke ki karbi Hindu abedet ke hong hari si gitu lagi lapen non ini tum kacini dam nangjia bang kala hendo ili tum ajat tak la da kacini dia pharma ke ili tum constitution kan chap kenan so kali magala sade kala constitution along ko pisi ke claim mema ke claim no do ma ko mala khai pansi warsa ki pima ki pipe ma
lake constitution long se tok ek lo la sini likai ta than bom lo India te bi ke ko an lo ma ko ke hala constitution lo helu dak to ya lo akitab le thek le seta bi he seta India angkang pia pharma nge dak se jok dang de noi tum kilang nam ne je bang ke ko pilo India adya ile tum adya ko puson pensi ki chali lo ile tum preamble itum kaila che tham lo preamble plote ko pilo itu constitution lo ke introductory part of the constitution article bang be prang nang lut le prang ke cheng si halal langdam denala la so pc article 1 2 3 4 5 6 7 470 articles do Indian constitution hala in chap naji la se hala preamble lo ke to ka do India is a socialist secular and democratic republic hala introduction part lo ke to do preamble lo ta secular ke di secular plote kopilo meaning ke tum langnam lo pongde inning ke hanga teng pen ke kroya teng pen komma ta thorom masi le tum rimjima hala bang so war side ki pido ko lapen klar dak pen tum chini thuji plotan te Indian constitution lo article 25 pen tum por hilote langnam lo te 25 26 27 28 ang langnam lo freedom of religion buke to di yo lan lo lasi bang munira tum ningje pola se kroidun re danji pallama be lasi ini tum kachi ninangja bang lan lo ini tum constitution itu minca unai ove kimidu hala bang so 1969 hota ini tum furkimo lang namlo pete hala da tum chok chen ngai ke lan lo ini tum Assam government tum itu hanang palu karbiang bong ko puson se tak jima pu nang palu apiti ken cheng ke lan lo dharma men pe lo kalima galang sa ধর্ম মেন সিদ্ধান্ত থাকলো যে নেন তুম জং সে অটোনোমাস স্টেট লং লোকতে না তোমানে ক্রিশ্চিয়ান কোন লাভ ডাঙ্গে নয় তোর কাছে নিদান দিয়া ভাবে কপিলো কনস্টিটিউশন লং পুরাম ন লাদাখ মাজুক আমুন নি তামে ফোর্সফুল কনভার্সন লং লে নাং সাপ পোনাং গুন্দিতে নাং আর বু পোনাং থেং কপু নাং আজাল ধর্ম ভান্ডা লাপুসন মুনি দাতম ফান লাপুসন ফোর্সফুলি মানে একদম নিয়ম চেক পেন লাপুসন নাং ক্লেম নাই পু না হপ্তা কে তবে আনিং কি হাঙা তেং পেসি পা ক্লেম না পদা একদম লাসি লাপেন ইসি কাছিনি নাই বাং গলা হলো স্যার লাবাংসো আধর্ম কি রিমপেন নন ইলিতুম কাছিনি নাই যে বাং গলা হলো আবেথাং বেথাং ধরম আতেং সি ক্লেম পো খয়দুনজি খয়দুনন খয়দুনদে নন সেটা কাদো পাবে আধর্ম তম ফান্তা আনিং কি হাং আলাম থে aning ke hanga teng pen paklem na musi warsai na filo lapen supreme court judgment lang nam na supreme court judgment ko pilo ke nangli christian mande tami seta scheduled tribe status ke inbobe usi supreme court judgment na wen ke conversion mane nang dharmo chela plot seta scheduled tribe pulotan te lake chidobe lake lati matter puloti supreme court ta punan ko lo ke athema tribe ko pisi man tribe pulote e op vipen ke man lage e op vipen na joksi itum tribe man I seta caste a class pulote laga op vipen ka li lage a gun ben buke a gun pulote pilona lage adjective ke mati awal lo lapen abang akelok aki ik uperdalo lagi gun boleh tak abang akelok aki ik dalo mati di areng akelok atum ange bamun lo pu mati di areng lok le mucok tunge kotrio lo akelok le mucok da tepi lo la tunge ron ke sedan arni arbia jo sigi dang mati di la si abang lok le mucok lo la ben sudra tu mangel lagi ika boysho tu mangel lagi abang kelok tado ki ik tado sitala tu mangke ke durdan mucok lo than kaki sikang ni biar jo behabe par ke klem la ben hala kai kita arnia jo imhana jo ke do tum hala tunga bang te ikui pogela ke mujhe itum phan mongolia na khai jo bang ke kam itum phan sudra na pinjong sun kuru athima itunga bang ke asai ke la bu ya bang ki ka lide la bu ya la si itum phan nape mansung kurungi seta je thana link seta lage supreme court ta puet lo ta pen lage ahokalam lo tribe together lage chelar unti lage chelar unti la si bamun dum da tribe lo kende bamun tribe lo kok lo kende non anda bamun tribe lo lang le la dum ta
Mungkin latum pan ke schedule tribe kali pucana, schedule kali pucana, tribe kali latum dah tulang, latum ke, apa biar latum dah celarun ni dia kente, lapor tu. Nasi lada ketum sini dah nanti bang ningje po public ketum rason bedame itum kat sini tu bang kenan sot owe di metu bang ke. Dah ajat awal saya itum apa nang piat lo Constitution of India. Ini tum Bharat cari labang so deti ki maron lo situm pan wan saya nang piat lo. La situm ke bang hutun de nanti bang lah lo. Government tum ke itum jong si peng doko pro tang te labang so apeng ki doko panang ipri ko puson ke senang ipri jima. Halah lo alat kiri ber ke government tu ke tapi latung ke asal lasi ini tum tak reset pen dulu na lasi itum dharmo ka celar pen ke ini tum itum status ke do celar dia bukan ni lagi ini dalam na than pen pen asal lo dharmo ali ka langali lata dharmo ali ka langali dharmo ke pirthiang bong sonia dharmo du Kesona dharma bangke laki admik karjong kangkir bakarjong adharma karjong adharma bangke celar sita la bangke akhe bang celar lik apa biar bang celar lik la bangke acuma karjong lam pindah ke la bangke sita khe pen kapinjong adharma long si celar lo te la bangke akhe ta celar de la bangke for example ini tu Karbiatum ningkan Bharokri pho aningkan malok dak Dr. Phukon Chandra Phangcho ke tok akita kolong a page a part thongkebra pho ben thongkebra trop siang bong halada ke tok itu maphan Shankar Dev itu maphan Karbiatum maphan Boro atau maphan, Garo atau maphan, Khasi atau maphan, Naga atau maphan, Langyu atau maphan, Rabha atau maphan, Mishing atau maphan, Bhutan atau maphan, lapan Arunachal Pradesh atau maphan, Hindu pincong piglo, bukadi. Hindu pincong piglo, angge Hindu bukan muni rakai bina boda, muni rakai dharma ke lagi di, lama si lagi totally lagi spiritual alam kalidet ke akhai si kecil nanti la si hadi Hindu jeplang dundet pen akur ta celar det nangko amen ta celar det nangko la pen apkas hadi a tribe ta celar det nangko athema Hindu dunlo te a tribe ka vedet ko ke apkas idut nangko bedi hala kas pia long si ison mai son ge ison mai son long dut nangko la puyo la si karbi do man ke bamun ke pipelo la ke Brahmin al ke jong ke se tapi plang pelu lagi. Ini hang thap ni mene bamun itu inti katar ni panda nang da bamun pupu he. Ko wil ni le bamun krai boma pula ni puke. Aku bamun takali aku kenang akam ta wit ke plang ya kam tak puli ni pudun le. Athema bamun ke tribe pina hala ke bamun tribe tu. Karbia tribe le si bamuna tribe ke plang inut bela munik ke tribe ini ke plang ni de jigan de karbi gali te bamun si ke plang bamun tribe si ke plang ni de ini karbi tribe la sini bamun tribe ke plang ni ni la si hedi dharma ke celara ling kali kheya dharma khe kapinchoma dharma lo pulatang te hala dak dun lo te la kheya na celar etpo amen akuran na celar etpo la si Shankar Dev Karbia Phan Hindu pincong lo kapincong cing abang amen ta akur amen anta pivir det si joy hori atta si amen gipi joy hori atta usi gipi joy puge ke hai pulo hori puge arnam pulo atta puge pu pulo alang li inti lo ne tirang lo ne timung lo ne ilitum chini un enon pati paciti ni det khang jang si bilo la Hindu ki dun pen la sonda karsi bora pu karpia tum han akur pipik lo hajorika pu pilo non minister banini ta do ilitum inut ke hajorika la ke pu raha na tupen alang li arjilan non karbina nakadi alang li aprang ke karbilo Jala alami Hindu man dundet pen Hajarika mandet la pen inur hapu bora po tado
halata amahang gelang angge karbiason. Alang ni karbi dhorong ci osi, alang ni Hindu dhorong dunlo, alang ni borapu enlo. Alang ni tumne kali nili po amat dalam, nili po amat dalam. Alang ni Hindu mandulo ar ahu disi. Karbia dhormo ci osi, Hindu dhormo endulo. Ampen halak ci endular ni pen nili po pan. Bong sidhor medhi pusi amen lapen apur da pilo basa inti kathar po porneli po men basa inti kathar po ge pache hang long ledet pache tok long ledet si alang limen bong sidhor medhi pusi tok det lo medhi apur si pidet lo bong sidhor wala basa pu bo po bangado po ya bi pa bangge amasi bong sidhor medhi pusi pidet lo ningkan kep nili puda Hindu akhai mandu lo hala sore ke karbi ka leader lo bora lo ke medhi lo ke ande medhi buke karbi akur ke leader ke lage yo la son sineli panda bilo la penon bora ke mando nunda la dunda karbi ka leader lo non ke bora buke karbi akur abe nili tum akhey mata nili tum kathar akhey mata e don ate om bhange bora buja akur ki pi hala tom banda ange bora buke pilo bora buke pha bodi lagi di ahok alam lo jok ta chini lo bora puge phak pu ini dum kar bia dum phan Hindu pincong det pen phak akur si jasemet pilo la pu la pen medhi pilo deka pilo Hajarika Soitya Das Singha la pen ke Kakoti puda pi la pen Phukon puda pi la pen Borua puda pi non taha Guwahati ke Borua pu dolang non ta kar bia muni akur Borua pu alang li phan hang det ti ahut pen Phukon pada pilo ili tu empat. Phukon ben borua ke la ke ahom atum kipi a title la ke official title la lagi. Seta la tu ili tu karbia tu man la tapi dia tu. Seta karbia tu man kipi nei kala hello Deka, Bora, Hajurika, Soitya, Kakoti, Das. Lahir hello kipi nei lo karbia tu ombong. Hajurika Soitya lahir do lo Singha do lahir hello itu man kipi. Lasi adhormo धर्मों के जातनी जो इसी के कारजों अधर्मों कारजों पे न जो कचपलांग अधर्मों लापेन इसिया बंग के मुनित अक्षय तुम कापिंचों अधर्मों नॉन कार्बिया तुम विसारलाम कार्बिया धर्मों तेंके कुमारने जो से अकुर नंग दुन लोटे कार्बिया तुम हलाफान कार्बिया अकुर पिदाची के दी सोन थक लो इली तुम का हिंदू akhey adhormo endunate itum karbia tumta bang akhey akur si endunan kok titilu lagi lahelo lasi dharmo adina langkali dharmo pirkhe tar sonido isya dharmo ke karjong dharmo isya dharmo ke lage khey tum ka pinchong dharmo khey tum pinchong dharmo bang dunnote lage akur ajon da chelage tangi karjong anathu dharmo bang endunote lage akur ajon ne chelar nang ni la bang sorry, la dhoro malam sinon nang lipen pachinilo, si nilipen nang liphan la pen debu ke hai legal secretary panstami nang karju jia question kenang sot dokoglo pima tarik ingkoi rakho March chiklo la 2023 the council along halada national commission la pen state commission atum lada DC along lo nang palilo labang so DC office pen SP office pen DC office pen nang pili bangke la council pen kachirap ladak meeting pedonanji education department example oto mepik lo bon sitami kopia polo sar ladak rules and song singing TC district council kapelong tang lo ante alangli statute si ladak councilor lo Iti tum kendel cikai si ladak program cincia ku kendang cia konusar. Bon sitami haladake kopinya Hindu cuma murti RSS tum si haladang so amurti National Commission State Commission Guwahati North Guwahati no labang so 7 days kido amurti asun si ladak ta latum milur cikai lo instead of
Itu aman kipi Rusemson Singh ti statue bira haladak itu melur cikai te labang si itu akinang sot kesar. Te kopi polo haladak Hindu amurti wansi ladak program cengcia kopi polo la claim that kesar. Lagi claim ni la karbia khay ka pivirya phat na no short lagi karbia khay papa videt nahi po phat la si lagi theklong lor lage non BJP tu la dolonga ke thepi di puang bong na selam di Karlen yoman lo kopia phan lo la gari ka solai pe joy pik nangi po phan dalile la ka Karlen ke hala rong parpi rong bi akum lin la pen Samson Singh ti akum lin aphan jok ta aman papi pipe det nang ji po phan le la ke aman papi pipe det radak pen tere kontlot make ang den pape dolong le dia nang ji po phat lagi tenon kita rong parpi rong be long ka deep tip poke deep tip lo takte ele tum inglong khai karbia khai tum anstami thelong le det poke kalang Rusemson Singh ti amir bi ta thelong le det poke khai ki intentionally RSS abidi lang no ele tum chini ha kalang lo lagi instead of all this ele tum aphan injustice nang claim lo why Pia Podlo MP Akihai Horen Singh B Kopia Posi Akihai Tulirang Rong Hangsar Alang itum Kopia Posi Rat Akisung Abang Mathadam Pameme Pensi Lahai Dolong Kiwan Punot Lahai Mai Meeting Nang Kibi Punot Ilitum Leader Satuma Statue BC Aman PC Ilitum Chetham Chimum Nangji Dasi Kachini Kenang Sot Ke Oso Mar Kapaching Tour Lapen Rong Ru Kapaching Tour Lapen ke Industrial Development Punon Ok Pran Punon Kamathak Kisung Along Punon Education Kapaching Tour Punon Social Defense Punon Ilitum Family Planning Punon Mental Retardation Punon Lapen Ilitum Along Environment Tengpi Teng Prang Ki Events Ilitum Long Inglong Ta Ilitum Long Insam Dobji Lapen Han Kadong Kabis Kami Itum Natural Resources Itum Longji Debon Se Kami Lahai Alam Ke Ilitum Akihai EM, CM, MP, MLA Itum Ke Lahai Alam Si Kai Kita Rat Apan Chirok Tok Case Walk, Group Walk Lahai Tarlip Dam Nai Listening Capacity Munit Tumakar Ikopilo Lahai Si Dam Nai Kenten Lasi lahai abang ilitum cikirla nangji acceptance ilitum la cedeng seroni kaci dia tu nangji kaci hon tu nangji ilitum non kivir lo non ke por dolo posi la that important question do yo alangli sanjana la sila da mangkar judul pelo sar dhorong alam sina nali tum than apot isialam chini tum ti ili kar bi honghari tum chipu bom lo je Hindu kali pusi bom lo tang school college ba ajat form le fill up sitame religion lo te ili kar bia tum Hindu pusi cetok lasi than peme tha la solam lasi ahok along lo college university non along hospital long punon tame hala religion a option lo bangke Christian Hindu Muslim budoi kapre Buddhist Jain Sikh budoi sitame la penaka prek la khaiso tum adhorom amen hala da tokte lasi laso tokte de la posi ongdung owe kimi chot kalilo owe bari matum ta kamang buddha masam do koloni le chinia teng kote lasi 1951 hala mangso census ole tum la nam ta hala da karbi adhorom amen tokte de lasi laso de tokte de ke la ke Government of India atum abidikan 5 thada lasi kopia posi lasonan si planger ma nang libang peplaku nili ini ke non la ke khasiat ke Christian kali Muslim kali dia khasiat ke niang tre pusi toklo adhormo ke khasi pusi tok de khasi niang tre pusi tok de hala dun ke la pen government tum ta la ke deng de lasi jong si da itum council tum Jepang Tangra Teklote la pen MLA la pen MP tum Jepang Tangra Teklote nitum karbi tum ke karbi nem pusi nitum adhormo che toklong nangji pura putip lote la ke
Hindu ku je top jok logic la pen Shudra dum je plan dum jok logic la bangke karbi ateng dolongi la karbi Christian takali Muslim takali atum anke karbi dharma ke atum anke la sineli aprang na ku bom lo dak nonomat ke mesen ke ti joy ke la non itum autonomous council atum resolution prostab endet angi je dharma ke karbi atum anke karbi nem ba karbi kusi karbi izum kusi je tok chok nai ku hedi la pen la so lu ha government fund lo det nai Inte non ke dia naik ke council honte. Council lagi. Kalau ame jangan ke BJP itu. Council lo la pen hala MLA bang MP to hai la pen MP hai. Hala to MP bang ha parliament lo ninge dia nahi itu nampak. prostab hadang lu dia nahi alang li submit dia nahi MLA dumdak asam assembly lo ninge dia nahi prostab lu dia nahi lapu. La pen ke ken nak paprang nahi ke sita da council lo siklem paprang nahi. Tuliran rong ha lagi ke claim paprang sida ini lahir Lasinon government of India panjang lapen lan chok takalilang nili joning ribom lo karbi atum non nili tok he setan nili tok lo de lagi Christian si tok pulipo lasi nili karbi hong hari itu man pulo nang tum tok non nang tum tok ra chief census commissioner apa government of India hala hanle lu tok no memorandum pinut ku sini liku ci laga chief census commissioner banda tok melo ba presiden banda tok melo la pen ke prime minister banda tok melo lagi ala leton constitution nating pele lang namlo kote constitutional ahem ku ke presiden lagi presiden banda tok desa tak chok handa hinone neli po jerding ulo lagi neli karbi richo banda ni joning ridam lo la solam mangke Sir, la DC, SPOC तुमके 6 schedule under से भी दोनों के 6 schedule area से ला तुमके लांकोना को के ते council ला तुम alam से DC, SP तुम RG थुरांग को पुलंते ला के कॉपी लो के जमान को सा alam ba la sondo itu la power na pihut council pan power na pihut DC office la pen SP office ba DIG office la pen power la electricity jadi la somthong ke council to manang pipela council a room le la tum ke do gali seta la tum ke do ke 6 schedule area lo si ke do bodi DC ta SP ta la pen la electricity board ta anke area alam si 6 schedule area alam si alang itu marjunai alang itu ta 6 schedule ateng si claim nahi alang itu ke claim aling council upon approval hang ne arjunan ne sita alang itu DC ta SP ta lapen electricity board atum ta